Wat gilagats yungiad swak skalewage. Ahkwesáhsne jinugi de la tana tonu o gadalihan de ne gatni stas la ne nagwadi de hana galine jini hosanoda. Yahi I dwa gilago na hoda ongyoto. Aksutsala de gahawako ni dajatskwe. Tana tonu I gaduiasto gagolasala yasugadia daho tana shinwak. Aelo ino su Saint Maria wa yaduiastana. Tana yaya kukni jagoya kwe. Tana ago ga yuninukne kwe. Tana zayawe. Nitendi juhuka ne agawana. Ye wianda na yewana nodo. Tana ne ayehiada. Tana ni jigoyuha daga jada yawale sadego yawale wat yadatka ne aksutta. Tana yatena ne jahasa de hadadi skwe. O dank za yudois de jinia wanodo. Tana oyeli nigo wa yago wilayanda ne. Tana aget ni staha gayandaji yudajatskwe ne awa jigowana ne janatoizo. Tana tona ni gahawi guanua kwa gana galada daga digani asani dewagya. Ne get ne lono shinido ne ogohue. Zahodiota ne dahwadi dastanya ne lodia nesa jiknue ganawagya Ahkwesáhsne ganastadage ne aidawagweni aijidawa jadala ste ne jinuololi huayata ne gainala goa. Tana negi ezazahunquislo ne masudanusuni ne ganusisne. Tana toni ni gahawi selu nukakwe iguawana nikna gwega ezo de hadiasutakwe. Toni gi nua jadaso zahundoyas de jini gualihoda, jini guanalasloda, jini guanalodo, jini guanyunyodo. Tana ezo gi toni ni gahawi jadaso jini tigo AIM, American Indian Movement. Tana ne agwegana na hodo guhuelo de liwa suwa udagalakwe. Tana ne get ne da gahawi tane ne zai dawayonda la ne jini dwaya dodo. Tana zahunquislo ne aijiduune de ne yuguaina losla. Tani ni gahawi wasigadi wanudo se aksutta de gahawako ga iha ayudrihundo ne ganistasla. Tana wa yutunda de neji wa yagonigo hayanda ne agwegana na hoda gagolasla yukikwa. Tana negi wasigadi hundo neji yuguaskalewage. O guali jini guadalodo. Tana ne wahwali huda ne guahawana ne luwayaa mahis luwayatskwe. Oya oni lo sanayonda kwe nekanagi ji wat tuadaste ne loyane de hanak galine zahuanado kwe. Tana togi nua ni jadaso ne zayunquislo aget ni staho ganosisne tana yati udadiskwe jalansas wagezo kwe ne ayagwega yago ni gulhayanda ne jitinguaina laslo de tana yagalayandeli kwe tigo gagwin. Kilago ne guatskwe Elizabeth ni staha Victoria. Negi onwa tiga gwega yonalo saluni ne doza da yukini gulala ne ogohue. Tana onwa tiga ezoni yohiada ne ganada laudila yonalosla jiniot or nahodi yois ne ogohue asugway nada gila. O yukiat da gehna. Tana negi wahi tonue wa yundili hunda so kwa yundohatste so ka get ni staha za yundadili hunda neji aget ni staha gayandaje ne ahwa jagowana ne jagoya ne janatoiza doka get ni salage negi yugodili hode so lagana hwa wahadohetste toni gi aget ni staha ne za huayat dalago ne la kafa. Tana ne za huali hundo de hanak galine aliho de luayatskwe.
negi duka ni slaga gilga sa degi awala ni slaga negi wat tatahakwe tana negi ne yugali wa suala dili wat stalista so kage ni staha wa ehe wa yudohetste tara kechiogu antana ni gahawi ya yodili hayanda asane I gonagoha agatawa neji jinue wage nago mawagi dala and tana likstahalo dalaya tana yahne saga dega lo nyota ne so gwega jinia ta dwaga dawaya gwega tkaeli negi ne o honilo olihwa geso ni dizaweno or olihwa geso jinia sunhege nikne ostuha geni dagadu nege wa getsani gene jis whisk ni go wage wile intera agwego seni hunazas toni gi jadaso ji want you ji ikawene agonagoha gadenuna honigi ya gahwene huka ahitskodo gata sahi sanagalada de kelagadi gatana jadaso ji wa gadeli hundane Iakoiá gata tsogia ge honila gani stansla toni gi jadaso ji udune dene jinigaya doslo de danko agiota ne ji uyuzahloli ji ungwe dage no guadi dio dene juha daizani guhlala tanane lodia dege natsala adanka sakwislo ne dozai guahta za jini duawenoda jini guainalosloda tana adanka ji duune de ji jini guahta kunyoda jini guanyoda doza ji guatni guhlane jini guanu guat saloda tana ji agwegi jini you guade weyana ne o gayandaletste ne o guhue jini duayat doda ne ji gifta gaze ji duaga deha luge ne wagat hunda ne ahwa guahne ahwa ganola ji duaga guhue tana ne de dawanala ne dai doada no walado tana ne oni de ganala ne you kitni star huja tana ne ge wahe ne talong hiwaga or sugwaya dizo ga loli hwayata ji ni ugali hot dahage tana ne oni de ganala ne ge wahe ne hot ji waktala ne ne yuguaina losla tana ladi nalaga na hoda yuguaina losaluni jinue ni de yona de wayane janat huiza ne saha eza okay at the gena ne ji danka keni guhla nila de tana okay at da nila de jini guaina losaloda tana Yodia sanuax tana ezna hoda wahetka ni guayado was nejia de wagwenes I did the wadadi na hoda di goda no Johnny neji jojo ezna hoda wahetka ni guayado wa tana neze aliwa wagya dagya ne ayatene gali wasta ga nekne jinu gadeli odank gyote ni yagyo neze aliwa jini wageni guhloda or wagadeni guhliza yois ne agwego ne gani stoslaogo nijo diunza akeni gulasaloni tana ake hahalas de ji guah ego y guasat stoslawana tana adanka dawatste neknigi danka ji doadoeste niota di doadadi nale doatkata na hodi ati yanale wadole neji ezo guditsanis toge nuwe gadenota ne ajidawa gwe ji nigwa jini gwa dasaloda tana jini gwa na lasaloda ne zaliwat ge takwa ga ajidawa satstene ne Janue di guadawaya ne gani stosla ezo jianalane neze ze wahi te ya lugene la dik saugua tana yois nole lonugwe yatte tkayeli jini hod gehla ne ayeti loli tani yatte do agwenyas
Negi wahi ne juli hunyada ne cook jana tuizo gadanyata ne eza ke satsdansla tana de kewana ne ujidia dahnihla ne. Oguhue ni dwaya doda. Badangi o Iakoiá yanda ke kwa ne tiga eza gayana letste ji oguhue ni dwaya doda. Ase Chinese dega. Ase Ozuluni dega. Lo diwana ya ne. Kada jadatka Chinese ki wahia tiatala se. Tana ne oni lagola no gwadi kanaja no gwadi ne lawan. Nugela gi gaga zwa get dohta tanyata zwa gwenya sa zwa dadi zwa wana. Tana Mark Miller lahna laga ne. Waha gweni ne waha doensta ne Iakoiá. Tana again istaha tana ksutsala ya kloli huni zakujna. Zagwatse. Kahiga ji zagwatse. Ga zahluka. Jinise wanoda. Tana ga doka ni yagyo. Kada zagwega dwa dadis. Negi ne tiga ezi yasatsta salaya. Tana ne oni ne deganala. Jinitni gatogas ne. Gahla jaluntsala. Ne ze ezo desugwawe ne sugwawe diza. Jini dwa wanoda. Negi wahine. Nola de yatina walada ne ohunja gadats. Iti sutagua la diwelas gadats ne galakwa. Iti sutasataneka galakwa. Chino yijistu kwalunya. Gwa ne tiga jinua dewahwajilaya. Tana negi lunda noli azisa wajit kalonyade. Negi yuzali wanuda se huhka nize. Nizasanoda, nizadaloda, nizasano or nizahunjoda. Tana oskwenika da sili wa zalaga. Tana zili huaya deli ka jini Iakoiá nala yajidu wajit kalonyade. Jinu dawana duka yone uwe. Ohunila ze wahi azisa yakka. Ganyo disa. Tana yohahes nala yajidu wawe. Tana ne agwega nahoda gahya dunya or jini Iakoiá agweze Onkwehonwehnéha. Yasit tonda ayiguani guhlayonda ne ga yahti iguani guhlayonda. Ska ni jawena ne Iakoiá. Tana ne oni nole oskweni asanu tunyuga. Iakoiá go nagwadi. Ezo nahoda tkala ne. Zenojine. Tana odwadaso ezo nahoda. O satka tunya ne digatiha jini atlahna laga latkatas. Tana negini agela ne saha yoskats.